Ghana ohini bia ni wa adwen papa woni tirim mese Ghana ohini ba kokora ni wa adwen papa woni kwase asem nko a bone nko a no mo frantuma aguso owo ka me na me Otumfuo no eti me no menim ade asebe yewura ede ye Bobbie Ansah wo Ghana asase we say akwanya se nyina no Bobbie Ansah pese obie na no de yewura atem menim ade Bobbie Ansah yewura de aye no abusua Bobbie Ansah sa ba bie mo ai Bobbie Ansah sa ba bie mo na nsem Bobbie Ansah be kan fa sebe yewura opem so na se etu ene Ghana hemfo ho no amebia kwaka Akufo Addo mu nyina enya asem kuma kire se nyansa sebe nyansa eni wo hini bia etrim e wo Ghana ha a obo yewura nyina din e wo mu bie me ma nkyere mu no akere wa adwen ama me e wo comment section ayi Penyah block media me so ase anidie mu oba like video no da about subscribe button samba kere ke notification kono for latest update samba kere wa adwen de ama me e wo comment section me so ba so no wa share for Penyah bi ahye eya Ghana ha no mo ho omu ye program hosting no omu hosting program e wo anase omu ye TV shows no ma study adibi e wo mo ho so mbetino mu nkwase a show no so a ya no mu dwen so mu ni munyansa se obi a ubehu obi no instruct mahama sakini pawe aziza sebe mahama no da wonwene they say asa no na I don't get it I am me heni babyamentem aziza o ti betra show so sakini pawe by force yiwe ye di ye say aziza ono no panyin angasa no sebe adwene na nitrimo ntime nwene ana ono na be kire nyansa. On several occasions, Bobbie Ansah atra no show so asopa yewura Otumfuo na se etu dinatam de ebetwam na nsen Asante Defense Force obekai Asantehene dot yi na se no dank of Kobe ho from Asante Defense Force ana wo na omu ebo ban eno ana Bobbie Ansah se on TV da se Asantefo no aform ade be friend Asante Defense Force omo manhia hemfie no ho ban o se won tie ase nti ne Bobbie Ansah ebe twitwampo ema emu no na no kotia yewura ema media no so ombe demo no na nke dem say bosia eno ano no enka kire din onye bibia bia bosia enka mi hyemu me na media no so a 3 days ago ana Bobbie Ansah about the show no say Accra 100.5 FM no osaba so biem na eho no ana Bobbie Ansah be kan se bi fact ensem no ene so o kire nwa sebe ma no da so mi na so Ghana ha no mo ohini bia ni ho anyansa wo ni tirimu ema emu no obo Togbe Afedi dini ebo nana se tutu asanteman yura obo ni dini ebo gama nche dini se ensem Bobbie Ansah kan enya sem kuma adwuma ye ma o percentage no edaso no wani nso o percentage no eye 1% kra ye no na wanya si run system say ya ebe me anya sika de asisi schools ebe me anya sika de aye ensuo ma nkrofo anom ebe me anya sika de afande eye energy projects ne enkane abakrom yebenya sika ya akwai yebenya sika ya railways eya so bi wa ha so betumi afa railway betumi afa eye a train from here to Sunyane Sunyane connect ama aye friend say ya ji kentampota chimai na ma oman no mu bie na anigi aba chance ba Akufo befa wato Escalade wato Jaguar wato adendien wato adendien. I've been saying this menka se sikanye at least onipa da seni wabobra ukrom wo fie ba ku bia o mami o se o papa o ja unuanom o so kofi abenya ba bi di utrato enkran fu yidie wanya ba ko kama bi yes na se mayor mindful from se wo yesa o say o man no wo yesa o destroy o man no enti won't me dia ne one odame ade no en maka no se dakro ya yo nunum bete asi odame nkrofo no so no o mo be steady because untimi nkoye sa de we Akufo Addo ne odame no a time
enya dia betimi aye omo ntwema aha apart from that no maka no hwe Ghana for amutie me ekrom ha okay ekrom ha mamenka asem we emfanwie na Ghana for mo amia nkasam a Galamsey Galamsey your friend is say illicit drugs in Uboni any your friend is say the aba gangsterism say gangsterism aba beka ho na it's so unfortunate say on my yatim no onipa enkrofo a ye hu omo so omo ya kandifo no a ye de ye nkwa ene ye bibia hye omo nsa no eye omo ana ye sa o Galamsey no politicians na nanom ahemfo ene asofo ne imamfo omo na etu ayo omo enye obia Galamsey no the entire nsia no nyina no politicians traditional and opinion leaders your friend is say pastors ne chief imam for ena media for ena ewen emasa akronfo enan akronfo nan nipa bonefo ya ye no omo eti oman mu Ghana ohini bia ni wa adwen papa woni tirim but yen kola no yentimi nka mesi Ghana wahini ba kokura ni wa adwen papa woni kwase asem nko a bone nko a no mo frantuma aguso ugoka menam ye Togbe Afedi ugoka menam ye Otumfuo no ugoka menam ye Galamsey ugoka menam ye Nairi ugoka menam ye Domahene ugoka but the problems we are facing Ghana hemfo they are the people na edi ewu politicians ugoka unim se me former president Akufo Addo enkana asem olumai ye kohwe bone a obekwa kohwe bone Akufo Addo o man we no sabi tafrache bodamini kura wanye sa bodamini onye okoka meni Akufo Addo no okoka meni John Mahama no ti ntimi nka omasem. You criticize them, and you see the danger is that almost a common DNA. And they have people. Obu akura no a community. Obu wa try aso obekọ President Akufo ntimi nko. Wa criticize President Akufo. Oh no they abesie ni o Facebook. No a screenshot to their ma President Akufo ni pebi. Mina me koma opani mina me instance obeti asem a wo kana mu nyina mo join forces aka kire ne say massa ade a wo ye oman ne yempe but e kom omo say kom dien yes impoverish the people and you rule forever omo say kom dien mina me ye health minister mina me ye finance minister mina me ye chief of staff mina me ye say onti enka obi asem but they are the very people destroying us na di bone no
They have the money. Oh, Otumfuo Tabel, o preaching yinisi say, and the Lord God Almighty will pass. And Jesus said to the multitude, come unto me, and I will bless you. Hallelujah. We serve a living God. Hallelujah. Bonini nyina onedie omwa. Na ba ku isu di na mo nchen. Oh, Jehovah Rapha Donatikenu. And we raise the staff of Jehovah. Oh, young boys, you don't know anything. We have fight so many battles. Kwasi asem no mu di kire yo. Wo mu na edi bone no e wo mu ye de ani abu fraud boys. Ya no kom di no wanya broni di aka no. Ene ani abre wo mo so. Ye de ani abu sa boys no. Wo mu no di abone no mu di. Omu no bone be no mu di. Omu ni bone bia. Mini Efrem Ajiansare no. I command the cripple to stand up. Mini Efrem Ebenezer no. Mini Efrem say no. Eye omwa. Untimi nka Sarabatu untimi nkanasem. She Chief Sarabatu o kana sema zongo fo beba bebo. Eni atim. Enipa yi a wasakra moche yi a etane ni tiri ho a ne jara bi atententen na bodwe se no obesebese na no ubeka so sum go kai ko ranu ama bone nko bone wona dia kromfo esie untimi nka yentimi nka ni yeti o man mu eni nyina ya di eni yade ni bu fraud boys yom ni na mo mu ba bi eji wo mu ani untimi nka yuntimi nka skani asem okrom ha untimi nka skani asem okrom ha o yonko ni alaji agongo ade so alaji agongo na ya saade no o yonko ni kwam despite o yonko ni ofori o yonko ni Ibrahim o yonko ni wahwan o yonko ni wahwan o yonko ni wahwan PK champo ayo sikani ya anje papa no se kwa kutin o yonko no ade so mo na ye ska wo mo ya saade no they are doing it ayo mo anya ordinary people ayo mo na yonko ni IGP na yonko ni military command there na yonko no ayo mo they are doing it. So our situation is very complex one. And now the most dangerous part is that they have become friends. They watch each other's back. Hey, omwa. Ya de ani abu boys omo fa bucket ko kwayem ensuom ko huru gold nkakra so na ye Galamsey enye omwa. Enye wo omwa. Enye boys nwa. Omo yes ade no omo hyedem. Omo yes ade no. Omo wia sankrofo we nyina onima ba bia kwa me ya na me wra ho pa. Ubo so ma organizing Galamsey conference. Ayofo no omo tu no. Omo na ti first row. Politicians no omo boa omo no. Omo te second row. So
asofo no omo sese wo mo chei tentia omo nyina aka ho omo tete dro na kromfo pani no bonefo pani no ejina soro no okasa na omo ka galamsey ho asem edan no eso no omo tim no omo ya adwuma no a na egum no kanyame dwiri dan ni kum omo nyina bo se galamsey ntu betwa adanya me bedwiri dan na kum omo nyina maye no se unka politicians ne ayi ahemfuye akwa hia mpanifo ahemfo yi kampanifo be biwo omu nyina be hia CSOC omu tubi CSOC foi omu tu galamsey ni bi me na no program mintie Jonfo GJ president Jonfo omu musa da adwuma no oye Jonfo na Jonfo busa question why na me dum TV no na ye nimu nsam no kakra no esanse abone for no do so ntino ye ka asem a enkwa akiri ye omu musa Jonfo first pa no me ye yi no omu musa Jonfo se adwuma be na no oye no nka nkire wo mo CSOs way to be na hwenya mahi se asoja for mpani for no ba na sese omo 9 tem no mo tiwo ento omo tiwo nyina no a obi afa prime next prime how obetu aye hu because say no Ghana for hu e no mo ade abegina auditorium e no mo cheche say galamsey mutu di say but omo fans so say munyai sa line no mo ache ye ti omo so ye ko solve problems no mo aka omo boa wo mo na etu e ho mo kwame enye obia sanka ya ordinary citizens like a here for to some no near to come stop here because they never want us to be like them or to become like them or to get to where they are in terms of wealth, riches, man. Omo pese bedru baby omo oda and sanka ya here for in and here to come stop here da and they have the power come betimi they stop here but omo na etu omo ahemfo na afran to matufo no womo na etu asofo no ha na etu yeah last week unim say kwame sofo bi ne na prayer tower atimi akotena galamsey site aye fasting 30 days because galamsey ni bana sore ena guy ne be ka kire ne say ne concession no na say okobo a onya gold oni na sore makogu asase so 30 days fasting and prayers no mu ran mu say akwan to galamsey a gold no emra Jimmy koto ofui mami buba ne bako eno mugura no mu so this person ya arahosem o kwame ya arahosem Ghana Armed Forces commanders ne Ghana Police Penyah ne ahemfo no ne politicians in Penimfo ne asofo no sakrofo we 5 ne imamfo no sakrofo na aka bom no mo ha oman no omo na esai oman no omo wie awia no mababe kwame gansa la unim langas egu ahemfo efie ahemfie kwame meso obi mfasa research we ntu no so langas egu nkrofo ahemfie no you have no clue. They buy them the tramor, they buy them the ammunitions, they buy them the machetes, they feed them the land guards. Politicians now for funny omo for now for sebe ya omo be attack no. Into omo jaya vulnerable ones no amma. Into say ni ewura gangsterism mu ohini bia wa the gangsters etuo ye license
Unu group bia omu kura tuo edi wo hini bia chi a eye omu ana anajo omu soro be armed robbery awia no omu de tuo na kogu ahemfie ho. Yes, that's where now they keep that's where now they keep their arms. And to be police for be criminal be efie no bibia ni ho egu ahemfie anajo no mafa no mu de akokum ni pa akobokro no ahomache no mu de aba begu ahemfie ho. Yes, media magia to me say enye ye da your voice ni sha your voice ni sha minim but Matthias say kwame sa na nyame abo wiase sa bonefo obedi hene yes afritete you can't change it into what was see and what show who they are just evil. Anytime I see them in an auditorium, as someone may come and say, God, just do this for humanity. You did go on me say that's I basic Ghana Hano Yahumbe Toye at least for the next 5-10 years. Yahumbe Toye. Gansasi omo de omo ko ayefo no yo omo langards na politicians so de omo ko a friend say elections into omo we omo serve politicians no ni ayefo wi a no omo graduate no omo be armed robbers. Police ni suru no, soldier ni suru no. Omo graduate a no ma be armed robbers. And as I say kwa omo graduate and I say nya armed robbers nko omo be dane daytime gangsters. First pa ye be hunu so bibi ensabebu bo obi okura tuo ni ade a Jesu akohwe ye sahil ho videos ni bi akohwe bi ansa no ahunu say ye say Saneba eba kwa me so hu de ya na ekoso TikTok no ka shala ya be dai wo to me body to a odeshi no aprapra ni ya hwe Nigeria movies mu esane sa bedru ha one day and make us watch Ghana man. One day, one beautiful afternoon, we will all pay for it. We will all pay for it. You do elections. Now for the akobo ensase. Ene your friend say na konwa ho ban because what the force aju obi akonwa. Eya onye ohene into ohia omo dinro enti say kwa me onim de omo ye ahemfo no they go as far as Niger, Burkina, Cote d'Ivoire. No omo ko form no eye omo a rebels a omo a disintegrated no e no omo ko fa omo no omo do omo aba na one day, so because already you see, they want a way to enter Ghana. And as I say, they want the car for Omo Eba. Omo Basa, no more doors, no more a number in Drew Bay 1,000, 1,500, 2,000, 3,000. Now that Omo Binabe come who boom say, yeah, Ebia, yet me a conquer a gra. Ye kwanka adwira no afedi omo komba omo dan terrorist omo komba saada no eni ebehwe ohina oso onu de odi gold che na ehye so obetena ho a ye behwe de oso onu de ohye gold kawa
Ohina was one that tikrama ye jawan and numuso, where's one that tastes a bosso, when is one not tip on coso, when I saw a day so, where's one that a akokoso, when I say that day, yebeshe, that day, yebeshe, Timon Twaso, Ogo come so mudu wako. So they are just destroying the country. Yeah, wako. To almost say on mine, Kwame. And Ghana also by politics. Oh, yeah, young guy, young girl, now on your cronfo. Now him said yes, he didn't trap, and he be am pesa bebeno. Yes. Won't mean go yama into what the other day. A drill election, about fraud your cobway, near Gowini. By a winia, ya cronfo boys, ya nom na juma. On beso be action and my catch as a boss. Adia we no. Oh, yeah, mine, and yet. Enti wo kasa anya bobie de ne kasa anya dodo enya me kasa na enye wagimi say ade oman ahye won sa na oye oman ni say wo ya aboa pa wa aboa say ade oman ahye won sa ye won kwala e say ehwe wo mo hwe say ye friend say Kwame be we la hospital hwe kwa Akufo Addo num de la general hospital hwe kwa mo de la fo fa so Shakwa omodo omofa so enti sa politician no sa no ompe obi a wo nche abedua ka chense boss adewe this is not right dabi omompe bibini no bibini eno no e wo comment section aha Penyah Block Media Accra.